Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaplim kabaay kerteng, kaay ka jingit. Kabadep yo sernot, na duusnam arja kakandai, na guwa hati, kalaray, man pinino, ha biju sinama shilong, na du kakadway terik ubnay rempang arjar puar. Na kabanta laisen peni hakasngi, kata hakapor, kadway baje mestep, arbaje no paisngi, bat san baje janmiet. Kinong isim benta, hakne kaplim kilong, lari suchang, weljun nong spung, kum kiteng shop. Bat kasamla dayna marbanyang, kum ka puron. Kasamla dayna marbanyang, kabasyem kum kapuron, kadairu hakaju kapor kum katray, bat kabalderek, hiya kene kaplim. Kajing slam kene kaplim ban peni, hasi nama kadaw kaday namar kawan no kajing kangdam na kajing wan u COVID-19 ha usnam arja arpew bat menta usnam arja arpuar hawa ke sarkar klasya ban pli kisi nama kalayo lat man pin ipajba ya kene kaplim nadu ka kharoi terek u banai banwan kabanda ding kong yeki iki baro Papiang kaman to asu yang bangan keren ngam kwa bangan long mau jentut Haka jingim batamay jong i. Wait. Oho. Mari bisa slap. Yo Hindi kumno, slap kensan te, tampoy perkat to bagan slap. Ipate ila phone nga bahabon man sisnong. Negno. Dey pawan mo. Nanang hat dali dai hukum ya ngakinra. Ublayangi argot ulama apertay bayan lang. Cynthia? Pita pikmen pa ba niyo sinong day?